kagandın ku serok vezir da axaftin u istibaxwaya Amedê hayji hassasiyet engelê Kurd hebe u ew soz û axaftina ku 2005 de li Amedê kiribû û ku tê da gotibû em rastiya gelê Kurd naz dikin. Dewlet jî di heyamên berê da şaşiyên mezin li dijî vî gelî kiriye. Em ê vêyekê di dema hikûmet û desthilatdariya xwe da serarest bikin. Pêwîstiya vêyekê bi cih bîne guh bide dil û daxwazên gelê Kurd yên rewa û bingehîn. Serokvezîr Erdoğan da axaftina komcivîna partiya xwe da mixabin pêwîstî û daxwazên gelê Amedê bi cih neanî dîsa yek ji wan axaftinên xwe yê herdemî dubare kir. Mesela pirs û pirsgirêka gelê Kurd wek pirsgirêka PKK û terorê bilêv kir û carek din rêya tundî û tijî destnîşan kir. Di dema takîbkirina serokvezîr û destpêkirina komcivînê da televizyona Me Kurdistan TV di nav de hat astengkirin û rê li ber girtin. Serokvezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ji bo beşdarî komcivîna partiya xwe bibe ev rojata Amedê gelê Amedê dikanê xwe girtin û neçûn serkarê xwe bi vî awayî Erdoğan protesto kirin. Hêvî daxwaza gelê Kurd ew e ku çareseriya pirsa Kurdî da tiştê baş û peyamên baş bêje û katliamên Failê Roboski Kustî û çar welatiyên Kurd bi şiklekî ovane hatibûn qetilkirin derkevin holê û bên darezandin. Cîhanî Dedîn, Kurdistan TV, Amed. Di penavekê de li İstanbolê ku ji val civaknasiya Tirkiye ve hatibûrî xistin civaknas û nivîskarê meziniyê Türk Doktor İsmail Beşikçî dibêje çaresekirina pirsgirêka Kurd kilîda demokratîzîkirinê ye li Tirkiye û heta ku astengî li ber dîtin û nêrîn û xwefedarkariyê hebe derfet û delîveya pêşketina zanistî jî nabe. Sosyologya navdar Doktor İsmail Beşikçi qetçiya xwe naefar. Beşikçi li İstanbolê di panelek ya jaliye komeleya sosyologan yani ya civaknasê Türkiye ve hatê pekanîn de axivî û got li Tirkiyeyê serê hemî gireyan digere serdoza milletê Kurd ya rewa. Wî got heta mirov dikare paqijîya behra İstanbolê jî bi vê mijarê ve girê bide. Beşikçi diyar kir ku hêz û dinamîzma ku Tirkiyeyê ber bi demokrasiyê ve biguherîne jî milletê Kurd û talebên wî yên rewane. Wî carek de dazanîn ku îdeolojiya fermiya sîstema siyasiya Tirkiyeyê ji ber doza milletê Kurd qedexeyên giran danîn ser rewşa xwe îfadekirina bîr û bawerî ye. Beşikçi got heta sînor li ber aşkerekirina bîr û bawerî û xwe îfadekirinê hebe dê derfetên pêşketina zanistiyê nebin. Mercê pêşiyê ji bo pêşketina zanistiyê ew e ku azadiya xwe îfadekirinê bêsînor be. Anayasalara baktığımız zaman örneğin 1950 yıllarında. Beşikçi got bo numune li Tirkiyeyê komeleyên lêkolînan yên bi navê zanistiya siyaset û civatê hatin damezirandin. Lêgotina Kurd û Kurdistanê qedexebûn. Li Tirkiyeyê üniversite hatin damezirandin, lêgotina Kurd û Kurdistanê qedexebûn. Demek ku bikaranîna navê Kurd û Kurdistanê qedexebe, dê zanîn û elim şewa bikare bi pêş keve. Sosyologê navdar balkeşa ser rewşa guhertinên li Tirkiyeyê jî û got darizandina Kenan Evrenê serkêşê kodetaya 12 îlonê gelek giring e. Wî got ger beriya salekê hinekan bo wî gotibûya dê rojek bê ku Kenan Evren bê darizandin wî qet bawer nedikir. Wî got divê ne tenê Kenan Evren bê darizandin divê rewşa wan üniversiteyan ku ünvan û payeya profesöriyê didan Kenan Evren jî li ber çavan re bên derbas kirin. Alîmê navdar dilovanê doza milletê Kurd niyet heye ku di rojên pêş de seredana Kurdistanê jî bike. Ev seredana Beşikçi dê bibe seredana pêşiyê ya ku ew derdikeve derveyî sînorên Tirkiyeyê. Heyana hadiserî de Amerîka û gelek welatên Ewropayê xelatên cesareta parastina azadiya zanistiyê dane wî û ew dawetî welatê xwe kirine. Lê wî xelatek tenê jî qebûl nekir neçû welatek tenê yê derve jî. Ji ber ku wî bi îsrar digot ked û pêşgiriya hemî welatên Ewropayê û endamên yekîtiya netewêyan di dagirkirina Kurdistanê de heye. Ew alîmê xwedan rûmet dê cara pêşiyê seredana xwe ya derve bo Kurdistanê bo Kurdistan azad bike. Hêviya me jî ew e ku ew û Kurdistan hevdû baş hemrêz bikin. Emine Çelebi, Kurdistan TV İstanbul. Defterên salvegera şehîdkirina Şêx Meşûq Xeznewî de hişmarekê Xortên Kurd û Erebiyên Sûriyayê li gorapana Semîr Qesîr li Beyrûta paytexta Libnanê li hev civiyan û xwenîşandanek çêkir. Di xwenîşandanê de rejîma Sûriyeyê protesto kir û daxwaza azadî û demokrasiyê kirin. Namê, namê, Şêxê Kurdan namê, can, bu xwîn
جواد سمیر خسیر لپایتخت لبنان بیروت بوبو جهه بیرانینا شیخ شهیدان شیخ معشوق خزنوی یکوبری 7 سالان جبر هلوستین خوین ولات پروری و مافداری لسر پرسگریکا کردی لسر دستین سیخوری سوریه هاتبو گرتن و پاشیجی بشوه کی کرت هاتبو کشتن. جماورین کرد و عربش بو وی بانگی روژایه که پوشتری لپایتخت لبنان لهف کمبون و دلسوزی اخواه بشیخ و همی شهیدین دین ین کو ایرو لسوریه لسر دستین رژیم باس دکوین دان نیشاندان. جبو تکز کرنا یکیتیا خواه و پروتستو کرنا رژیم سوریه خواه پیشانداران چه سلوگان و درشمن شرمزار کرنی هبن لوی قاده بلند کرن و لسر مافداریا دوز اخواه کردی و سوریهی بگشتی و پیوستیا رو خاندنا وی رژیم کو هتا نها ملت سوریه بشوه کی و بيد لوفاني دكوجا مسوغر كرن إصار رنجي بير أني نوك حمس علابو أبشر شهان سوريا يعني ولاتي سوريا قشاي كرد بعرب دفي كرد أم كاري خطيت بكن لكسجي ما في منبه كس حقي مون دانك أم تجاري قطنا هل كس حقي مون دابك أم بير أني تأكيد بكن إنه حقي ما كردا دولاتي مدى سوري دي أم برشاكش بي ولاتيني لكس نكار حقي مدى بخو. نحن جايين هلا نحن عرب واكراد اميرو هاتنا فير عرب وكرد دا ام بيرانينا شهيد بنا شيخ معشوق وهم شهيدين دين ينكو ايرو لسوريا دكبن فجينن هروها ام لفيرن داكو ام ريجيما كريت شرمزار بكن جبركو او توانباري خونا فان كسانه هروسا دا ام لسروي كيجي تكاز بكن كو ام ريجيم نماج مراد با يدي همي دوستو ناسين مكوشتن ام خلن ايرو فيجن ام هاتن فيدا كزبوكم زان سوري فيجن او ورن مخرج خلكي بكوزي تقصب كوزي او هري شیخ معشوق یکو حکومت سوریه بویرا کشتناوی لسر دست ننافان تومار کریه وکو همی شهیدن که لسوریه تین کشتن بیکو کجرن وانورن دارزاندن آن ناسکرین ایرو لبر خو پیشاندارن کرد و عرب دگل بخستن عمومان و بلند کرن سلوگان آزادی و دموکراسی زاروککی بچوک به پاچکی گراندن و وکو شهید وی لسر پیان کرن دا کو دست لشهیدن که ایرو لسوریه به آوائه کی هوانه تین کشتن نشان بکن و ببیر بخن لسر هیویا کو دنگ وان بگه هجا جهانی تفده و روژک وره و راستیا کشتنا همی شهیدان در کفهوله و او کجرن وان ورن دادگهترن لگور خو پیشانداران اف خو پیشاندان گلک ارمان جن خوهنه ادی هم اوجبو بیرانینا شهید بونا شیخ معشوقه و هم جیش بورو خستنا رژیم سوریه یا کولگور وان او صدما پریشانیا سوریان تفده و دبه وره هلوشاندن تا کو دگل هفده فورس به ولاتی خواه لسر پرنسیپن آزادی و دموکراسی بریوه ببن سالار ملا كردستان تي في بيروت. لجنه هماهنگی نافخویی شورش لسوریا راجان روژا شمیه 23 کس بگلین هیز نافخویی و لشکی رژیم لباجار و باجار کنسه به پارزگاه حمص و پارزگاه دمشق و درعایه هاتین کشته. پیشتری جوان که مراقب